and I'm going to let Hassan translate what I say in English for the benefit of the rather large number of guests from Napier who are here right now. So I shall pass you the microphone to translate. So we have with us two guests, baptized people. I just want to say about these guys that they are really people who found faith in a deep way. So can you say it for everyone? سلام، اسم من حسنه. برای بچه‌ها ترجمه کنم. Hello everyone, my name is Hassan. I'm going to interpret for these guys. And here is Fardin, here is Hashem. همونجوری I can explain first in Farsi for two guys. بچه‌ها میگه که ما برای شما ترجمه کردیم که اسم شما فردین و هاشمه که به نپیر اومدید و راهتون رو پیدا کردید، ایمان قوی دارید و میخواید تعمید بگیرید. Both of them came here, already started on a journey of finding faith, but here, by the grace of God and nothing else, they have found the way. I tell you, they've found the way, and it's a good way. من اینجا براتون توضیح میدم که بچه‌ها زمانی که به انگلیس اومدن ایمانشون رو پیدا نکرده بودن، ولی به وسیله قدرت خداوند تونستن راه درست و راه حقیقت رو پیدا کنن و ایمان به عیسی مسیح رو دریابن. A good thing I can say about Fardeen is that he drinks tea the English way. من میتونم بهتون فردین رو معرفی کنم، کسی که کار بسیار درست رو انجام میده، چای انگلیسی مینوشه. And Hashim, because he always makes me laugh. و همینطور هاشم، چیزی که توی زندگی من اتفاق افتاده. Now we're going to hear their testimonies as they've chosen to do it. So I believe they're going to appear in English on the screen and the voices will be in Farsi. ما اینجا شهادت بچه‌ها رو داریم به فارسی که روی اسکرین پخش میشه و حسن میتونه به فارسی براتون ترجمه کنه. فرد اول تو بگو. شهادت تو بگو. همون چیزی که توضیح دادیم براتون. اون چیزی که این بالا داره میخونه. همون چیزی که بود که بهش گفتیم چجوری بستگی شدی، اومدی اینجا عیسی رو پیدا کردی و تونستی پدرت رو ببخشی. همون. شالوم خدا بر شما دوستان عزیز. من فردین هستم. من توی ایران کولبر بودم، مشغول کار کولبری بودم در مرز. کتاب مقدس رو جابجا کردم. در حین جابجایی کتاب بارمون گرفته شد و مجبور شدیم ترک وطن کنیم. در این حین که اومدیم اینجا، من تو لندن تو هاستل بودم، خیلی ناامید، خیلی گریزان، تا اینکه یکی از دوستان که هم اتاقیم بود گفت بیا کلیسا، شاید اونجا راهتو پیدا کنی. ما هم اومدیم، آشنا شدیم و تو همین آشناییات که تو لندن بودیم جابجا شدیم، زیاد نموندیم تو کلیسای اونجا. بعد از اینکه به اینجا اومدیم تو کمپ ناپیر توسط دوستان آشنا شدیم با آقای وینسنت و مستر جیمز و بقیه دوستان. ما رو راهنمایی کردن، ما رو هدایت کردن. خوب بود و من تونستم پدرم رو ببخشم، همونطور که عیسی مسیح گفته ببخشید تا من هم شما رو ببخشم. منم پدرم رو بخشیدم. Thank you. In the short time I've known Fardeen, I've noticed a real change in him. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him. فردی جان، من اینجا برات دعای کتاب مقدس رو میخونم. همونطوری که عیسی مسیح رو پیدا کردی سعی کن همیشه در اون زندگی کنی.
strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. همیشه در ایمانت قوی بمون و شکرگزار ایمانی باش که عیسی مسیح به تو عطا کرده. Thank you so much. He says, actually, I'm not good to speak, but I will try to explain my testimony. سلام به همگی. من اسمم هاشم کردم از ایران. من خودم یاد بیارید. من یادم رفتی. من وقتی که یه جایی اینجوری میگه خجالت He can say to me, I can speak in Farsi. So sorry about that. به من میگم. سلام بچه ها، اسم من هاشم کرد ایران هستم. من در کشور ایران به دنیا اومدم، در یک خانواده مسلمان. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شرایط بسیار سختی رو من گذروندم و بنا به شرایطی که در ایران تحت حاکمیت اسلامی داشتم به کار کولبری مشغول بودم و تحت اون حکومت تحت رنج بسیاری قرار گرفتم و مجبور به ترک وطن شدم. واقعیتش اینه که زمانی که من به انگلیس اومدم با افراد کلیسایی که آشنا شدم تونستن به من بسیار محبت کنن و برای من خیلی جالب بود که در این کلیسا چی وجود داره که این افراد با آغوش باز از من استقبال کردن. و طی ملاقات هایی که من در کلیساهای مختلف در لندن و نپیر داشتم به این نتیجه رسیدم که تنها راه نجات عیسی مسیح هست. و من تونستم حقیقت خداوند رو درک کنم از آقای وینسنت و حسن. خیلی سپاسگزارم که تونستم به من این مسیر رو نشون بدن که من به عیسی مسیح ایمان بیارم. خیلی از شما سپاسگزارم. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, can I sit up? Wait a minute. It's flipped. For this reason, I kneel before the Father. Translate. Okay. From whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of the glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Jesus Christ, throughout all generations, forever and ever. Amen.
هاشم جان، من اینجا برات دعا میخونم که در نام عیسی مسیح راه حقیقت رو که دریافتی پایدار و استوار در این راه قدم برداری. همونطوری که عیسی مسیح همیشه در قلب ما هست، همراه ما هست، میتونه تو رو هدایت کنه و دعا میکنم در نام روح القدس که همیشه قلب تو رو راهنمایی کنه و بتونه تو رو به راه درست هدایت کنه. و از خداوند میخوام به تو قوتی بده که در این راه استوار، پایبند و با دانش خداوند همیشه در زندگیت قدم رو باشی و به سمت جلو پیش بری. در نام عیسی مسیح آمین. Okay, before I baptise Fardin with Hassan, I'm just going to say the words that we're going to say so that you can translate, just so he knows what we're going to say. And so we're going to say, it's on your profession of faith that we baptise you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Just come forward a little bit, that's it. Okay, Fardin. Thank you, Jesus. Oh dear, I love it. It's a great privilege to now baptise you because it's on your profession of faith. So we baptise you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father God, we just pray for Fardin, Lord. You know he's leaving us on Tuesday to go to Mansfield, but I pray the richest blessing of the living God on this man's life, that you will give him a future and a hope as he journeys through the next few months. God, be so real to him. Touch his life, Lord. Encourage him. Fill him with your Holy Spirit and with every blessing on his life. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay, Hashem again. Last but not least, it's on your profession of faith we gladly baptise you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes. Father, I just want to thank you and praise you that Hashim has been baptized today. Thank you, Lord, that you included him in your family. Thank you that you died, Lord Jesus, for Hashim, and you've got eternal life for Hashim, and he will live one day in heaven with you. But now I want to just, Lord, say in your name this, what I believe for this guy. Lord, I believe that just as he could not speak to us because nerves overcame him when he gave his testimony, you are going to change that by the Holy Spirit. I believe you're going to give him the power not only to speak his testimony, but to speak to many in the future about the loving kindness of our God. And I pray the Holy Spirit will descend upon him today and daily and equip him to the service you called him for. Lord, you want him to speak for you. Loosen his tongue that he may do that in the name of Jesus. Amen.